Ko te waiata, ko te mau rākau, ko pūkenga Māori ke atu anō, kua whaangaihia ki ngā uri o Ngāti Wai, i te kaupapa whakangungu hou, kua tapaina, ko kia tioro te reo o Ngāti Wai. E rua rā te roa o te hōtaka nei, pārekareka nā ngā hua ki ngā uri maha I whai wāhi atu, ahatia te kaumātua. Kei a Isabel Prasad, te roanga atu. E whakaako ana I te mātauraka me ka pūkeka mō ka uri whakaheke. Next one is te pātu. I whakahuihui ai a Ngāti Wai whānui ki te whakanui I tō rātou Ngāti Wai taka. Ko ngā kaupapa matua o tēnei wānanga o tātou tuatahi, ko te reo me ona tikanga, tuarua anō kia mōhio ngā mokopuna nei ki ngā waiata, ki ngā pao o te kāinga. Ko ka mahi pēnei I te mau rākau, te waiata, te mekemeke hoki. Neke atu I te kotahirau tamariki tai atu ki taua huihuika ki te puna o te mātauraka marae. I see it as a way of uniting all of Ngāti Wai together and we share the same stories. Whether they're told this way or that way, they're still the same stories and they're still who we are. Ko ka whakatupuraka o ia whānau e tā karo ana. Seeing our tamariki and our youth coming together with our kaumātua and kind of removing those boundaries. Like it doesn't matter if you're from Omaha or Moko or whatever, we're all Ngāti Wai. Ko te hauora tētahi o ka kaupapa matua o te huihuika rā. We've also invited services, hauora services from around Taitokirau to come and engage with our people in our place, in our way. Ko te wawata o te iwi kia whakatū I ēnei tūmomo huihuika mō ka rā e haere ake nei. Bringing it to different areas within Ngāti Wai and keep building that whanaungatanga within them so that they know who the other people are in the different kāinga and just, I guess, through life, making those lifelong friends as well. Ko te whakakotahi I ka rohe katoa o te iwi, kia tū pakari ai a Ngāti Wai. Isabel Prasad, Te Karere.